Ia mana mi malolo, mi malolo. Ka rega lau. E te tā I hatau whasi, he ko tāri uia me apaka ke tau lava ta tolo tā hatau whasi. Anyway, this song is for everyone who's tuning in. Sorry ka pa ukwai ke fu atalele yet. Malolo e telefoni. Okay. Let's Marvin Gaye and get it on. Oh wait, put that Marvin Gaye. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Sick with it. Malaho mo lele. So vai atungai ai makaka ko mau ai telefoni. Kaike. Fia he tau toi a usia e fiafi koe ni o ku ko ofat ka motor folo tau fe puringaki. Tau whenga I peke tau o asi ki mo ai ngai mea ke ka e whakasisi e tau laivi mo e lahi tau kape. Anyway, o ku pehe ke kamata e tau ki polo kalama ka tau mātuku ki tau malolo ke ngai ngafa o ku hoko mai a pongpongi. Ko ia o tau whawheta e mau peke a Sihova, i hana tau hia ki tau tolu o tau toia o sia mai, ai fia whakoloa koe ni. I hope you are all well at home with your families and wherever you are. Ka pau ke ngā ue, pe oku ke tune in me hawhainga whitu upe, oku mawhiawhia ka tata lelei koe, I he patoa international, ka pe ke patoa New Zealand.
Ko iai o ku at angahi whakatapu tau ngawe aki pe, kore peke ngawe aki ngai whakatapu ko toa pe o whaau whaki atu me he o pe i he whangaki polo kalama pe ni ko uhinga he te tau to e lolo ai ka tau hoko atu. Ko ku hu mai pe ni i he makatuunga pe i he fia pe mō kātaki pe nei fu lahe whe mo e kina. Na e whaahinga na e kōle mai ke whaihaki talatala noa ke ngahi u mea pe koko he loto he patoa ka na kai ke haki taimi. Ke whaiaha laivi ko iai ko kore whamare more atu he lahe mo ua. Ko e whiawhini pe ni o ku o se pa mau polo kalama ane nai hekele a voice. Ko ia ko na kai ke tune in, please go and tune in. Na e whawhiawhia a pito na e kau mai ai sea poa te patoa a se mesika ki he ki tātālanga ko ni e mau ki polo kalama ma te ofau ki tonga a ia o ku whoko tuutu uia ke o atua i e leo o i kakai tonga i nofo muli ke ngahi issue o ku whelawe i pia mo hotau ki i whonua. Ko e ka pana kai ke mea mai e ki ai ane nai, you can always tune in o ku share mau peeni me he basically ekele a voice ki he patoa international o ka pe ke patoa Nusila. In the meantime, a ko hu mai pe ke hoka te talanoa ko uhinga ko catch up pe a mo e tau ngahi current affairs. Current events e tau patoa. O ku tūkai tai mini, e kai tā fuwhia ma uia ke toi whaiha whita aki takai holo. Ko uhinga ko hangahi kulupukehe. Hange koko o ku na ulawe ke ane nai. Ko ngai mea ko tau pe o ku whika aku me pure anga mo e mea. O ku lahi pe ai ngahi polokalama, hele ti oko ni ai patoa. Pe koe kele a voice ke tau huki ai o kau ke tālanga, kau ke lau, pe lau ke kau. Koe uhinga ka pau ke whie tā i ai whainga mea koe pe ko ke whie. Whakahaholo tō whika aku mo peki mo mea. I think it's good the platform ko ia ke tau ngawe aki ia. Koe mea koe ni koe ke to e tau to e nofo ko to e tātaka i holo. Tau hanga pe mua tatolo o hake ngai mea whaihala me ngai mea koe ia o tau loto koe ke solova. Pe tau loto koe ke to e hake aki i ho tau kakai me iai. O ku mau use he taimini a platform ko ia. He kona uingak mahu inga fuko ungai tau talatala noa ke whanongo mai ho tau kakai me i tonga. He kona tolo e kau wauta. He, neonga tau tolo i muri ni lalahi e tau we make a lot of noise online. But at the end of the day, ko kakai ko una woko whai ko e nau una woko o wauta ko i tonga ko ke awe tau kau wharealia ki loto. Ko kakai o tonga. Ko kakai o nofo i tonga, ngā we i tonga, pea moe mea ko toa ko ia. Pea ko iai o ku mahu inga, mau pe o ku whahau, mau pe o talatala noa. Ke mau inga ko e tau keep it a relationship o tau ngai whaamiri, ngai maheni. Kai pehe ke kakai ko no nau teke patoa o nau nofo i tonga. O ku tau kamata pe me tau e tau tala noa ko he pōni ki he e tau poate. Mo i toko hiva. Ko ane nai, nai whakawhiawhia e mau polo kalama ki he kau mai ki ai ko he ange ko nau talatu ane nai. Ko he kau mai ki ai ko ni a e tau sea o e poate a misika. Pea na e hanga e misi o whakamaala ko tui peka pana museo ke pe sina o ai ki Paul ke talamaha mo loto pe ton ke nau asmai ki mua ko e uhinga ko e tukuange mai ko he global movements. A e nau lisi ko e nau kau kantiteiti. Maari e whoke o ko ilo i pehe koe ke mou sola. Maari e whoke no tukuangi mai ko ne tilila pe ko e taki ko ni e klaupolo e nau lisi. O ku kā wai ki ai e toko ni mai ia. Toko ni mai ko pe toko ono.
o e tau kau tono. O e tau kau whakafofonga ko ni lolotonga. Tukukehe a māteni mo me sisika pea mo... sorry, my mind just froze. Pea mo e tau whakafofonga ko i tonga tapu walu. He? Mo misi. Is it say misi? Is it say misi, I think? He? Aia kona uhingafa kona whakahua ke atu I wata. So, koe first reaction a aku. Koe first reaction ko a aku rubbish. He? He kona uhinga foki. Ka pau o kui kai ko ha ke whakakaukau au koe klaupolo o nau patoa. Aki pe e whai tu uni pe aku moi opinion a aku hisio ke nau. Ngahi tō onga ko kok whai. O nau tāpalasia. Ai poa te pule. Oku iai e nau vi sone a nau tolu o ki kai ko vi sone a aku rispo hiva. He, oku nau lele e nau business a nau. That has nothing to do with politics, but I think they are using like our politics supporters. He? Ko iai, in that case, ko ik whakamau aku hia, I hono, seni mai kakai, ka ki tātana seni mai ki lisi ko ni na, lai via lila pe, tuku mea nau lisi a klopolo, rubbish. Pea ko I hek talatala no ka mo nau tolu, na e ai lewa whaahinga na nau hanga lewa e nau tō whihu ia mai. Oku tuu e tau kau whakafofonga I he mea whe. He? Ko uhinga. He kai ke tau afungi pe he, oku tau, kai ke tau tokanga ki he lisi ko ni hono o mai, o kau kandidati. Na o wale ange pe, ko heke, e tau kau whakafofonga, e tau tolu o tuu nau tolu me klopolo. He? Kai hange ko oku ngari whewhe nai e tau poupou, mo tau tolu ko tau nofo ko tau pehe ko tau poupou ki he tau poate, pea mo e teke visone. Ko iai, neu ai e ki Paul pek maho inga nai ki a mou tolu, pea na e me pe seti hiwanga furutupu ko ho na mou lota mou tolu ki eke. Ne whai pe whetutakia ane pō pe. O si pe kohono tuku hake pe whai pe whetutakia ane pō, ki he, not all e tau kau toko hiva, but majority of them maha toko ua pina ki hau ki a whitutaki. Ke ai maha nau lau, ki he lisi koni na tuku I mai tilila. He? Peke si o mahe mau mohe talavou ane po, he na et mei tatau kotoa pe e nau tari. Hala ke nau ilo ki ai, hala ke nau kau ki ai, te eki ke nau talatala noa te nau kau atu ki he nau lisi kandidati mo endorsement e lila hala pe hala. Hala he fika mo e lau konga. Hala he fika mo e lau konga. Ko iai. O se pe koe foi talanoa ko ia, mau fie maalie. Mau fie maalie. A honi pe fai e mau polo kalama, toi hu mai sea. Te lo. Pe ako whakamalo at se misika I ho loto maulalo ke kau mai mo ki mautolu I hono whakamaala ala isiu koe ni ke kau mui koe e patoa. He na huma misika o talamai pe ni pea mautalatala noa. He pea na e ai ngai whehui na e oatu ki ai pea ni tari mai. Ka koe lauen a misi. O koe ke nau lava e na to control hakakai. Pe ko haki I kulupo. Iha ai ha nau lisi. Ko ha nau kandidati. Hala nau kau na toki ai. Oku iai pe e tau lisi. Meaning, oku iai pe lisi e tau kau whakafofonga an tau tolu me kau kandidati. Oku hanganaki mai he teu ki he wanoa wataha. He? Koe fo I mea ia koe ni koe na e hako ni. Na e bla bla mai ki ai koe ai taki koe global movement ni. Hala ki aha ni relevant. There is no relevance ki movement ai patoa. Hala. Ko iai oku iai ai fia ko polokalam pia pa ki ai fia pa ko ilo pia kwa i e whaahinga toko lahi ane mautala noa pia e whaahinga oku te eke ke nau mahi no ina toe mea ko ia. O te ke nau mahi no nau eke whaka misi pe ko ha ene lau. He ko whakafofonga e tau ia ai matakari toko lahi. Ai ko uhinga e toko lahi o kau supporters e nau pehe. Ka paure ua haku lupu na nau pehe nau patoa. Ka aku nau tāpalasia kau whakafofonga pe koe poate ai patoa.
nau kape, taaki o nau whamiri, o hake mo ngai loi ke mo hafua, taaki aki I he interneti. E pe koe social media. O siange ko ia, toi whakotua nau kau candidate for all, tēnā run na tolu against e tau kau tamako a tau tolu. Whakataki ai, mo hafua, tala mo nau visone nau tolu, o ke tatau ia me manifestoa, mo ngai mea koe na mate aki koe e aklis pohiva. Neu eke ki ai piko hae ni lau, o ku tau pehena i kei patoa, ai kakai koe ni pe ikai. Tari maarie ai se ai po a tehe a honi, e ne tala mai. O kui kai ka hano mawhai, ona po peheke tuku hataki tu ai patoa. Pena kai po ke uhinga ke peheke tuku. Nau pehe peo fefe ke tau identify ange, ai kulupu ko nau patoa, mo nau mate aki ko ai patoa. He koe uhinga kone whai koe palaku, koe me ngai ianga palaku, me ngai fulaivi, kape whakarieria ta aki hufanga he whakatapu, I he pesi koe ni apatoa ai global movements. O te pehe mai ai kakai koe ha, koe pesi a hai, koe kau support ai hai, o pehe mai pe koe patoa. Pa koe ke, kai leo ke mau fie mau e mau toke associate hingoa patoa, mo hawha a hinga movement pehe. Koe na e tari koe emisio pehe. Koe ne iai pea kulupu na ofu o tuhana kau candidate. O ku ikai ko nao mai na tolu support e patoa. O ku nau tu usi pe e nau tolu. He? O ku nau tu usi pe e nau tolu, me he patoa. So there you have it. Koe fo itari ia, me fo I whakawhiawhia anga ia o ngai polo kalama, me ngai talatala noa ko eni, pea mo e tau sea o e tau poa te pule. He? Ke tau sio ange ki ai. Koe mea, whakaloloma, e tau sio atu ki he kakai koe ni kua nau tuu tatau. He o mai pe koe o talang nau pou I aklis pohiva. Nau mui ki he tui, e teke te mokalati he alua tonga ki ha whaunga pule anga, o toi lele ianga ki he whakalukufua. Kai osi ange pe koe ia, taktaha o mai pe o whakalele, and a personal agenda. Kua osi mahino mai ta whaaki a ko eni ko campaigni I mai ko eni. Na tala fwoi tu I wata hei kai ke to e wharealea ia. Na osi fili wharealea tu o watu I wata pe ato. Ko eni ku kau matu I wata. Ko tau sekon ke kau candidate ko eni o ikai ke nau kau ko he poate ko e patoa. Tu I wata pi veni piukala ko ka peli lanu mata pe a moseri tu akalau tomi whapaea. It will be more interesting ko os mahino mai ta whaakia o tu wai koe e tau poate a tau tolo. Loi kotoa e ne foi kau candidate ana ke pehena e ilo pena hanau fuhinga we aki mo hanau ilo ki he ene whakatu candidate. Hala. A kau whafofonga. Koe toenga koe kau tama koni koko nau tau tokisio atu pena e tok tuku I mai peko e rila. It'll be interesting ke whahatala no mo nau toru ki pehe pe oku nau really support ai foi move koe ni. Pe oku nau loto pe se te au nai ke endorse mai nau toru he fufefine. He? Pea I kai ke ngata pe he ne hu mai o laivi o whakamatala mo ai ene lisi moia. Toi nofo I lau. Kai pe ke toi ose ne nofo ana ia o ate uri mai kia se ti tatu I o ne toa tala nai whila. Hawe. Koe anga koe tau mo ui kakai. O tau nofo mo peo sio pe tau pehe ko hame ka lea maha taka kita. He? Aia oku whakatonua foki he taki kone klaupolo ke pe oku nofo hataha lea ki ai. Kua mau os mea mai ke pes koe ni. Te mau sia heke lea voice. Pea te mau sio hawhainga pesi pe. Ko te nofo se titatu I one toa. O fierea ai kia big pussy. Hala ata ke te whakakaukau pe te nofo se tita
pea fie more hono ea mono taimi mo ua whai ene ngāwe. Koe fie rea koe ha ai aonga pea moe relevance a tirila. Ke mo ui a se tita. Pretty much nothing. Hence why o kai ke fie more taimi o se tita ke rea ki ai. Koen ko tala na ne whakatotolo i eia. Ene ai mono mono. So mai ka hau tirila kau talatu ki a koe hako i tu ete veeniu whainga maari he hosi. Tuku ho o nofo o hoka mai ke fielea tata me international lohe ke tatau pe koe mo fo inoa. Ke tatau pe koe mo ofa loto mo kalasi koia. Koho whiunga pe ke lelea pe ya ofa loto pe mo mea mo u taha pe koa hako ene ka skape kona mo whai palaku kona ke mau ilo no uhinga. He? Ko whiunga pe ia. Ko o nofo ke nofo ke ala mai ke pehe koe ha. Ko uhinga koe ke lau. O ku ikai ke ha mo tatau i he fika mo lau konga pe mo set pa mo ko korfa mo mo pe se tita ko ilo pe foko koe ke whatala noa ke he tenta ofi ma e o leata. Ka ko whai hake whai hi foka ke ha ne lau pisi ko koe atirila ko e laivi mai aki. Ko nofo. Ko ke sio mai hop. Mata i small poki si ku nofa se tita to ta pea lea tu ki a koe. Ia lana uhinga, mora na taimi ona he lea ke rubbish ko koe. Ko koe ke tatau pe koe mo fotu unga te e ho si hu whanga he whakatapu. Ke more ha taimi he taha he lea tu ka koe. Alo mu a whai ho o kore paanga ke whai ako o pinko mo o casino. Mo o whakotuutu ai mea kai koina te ke tsunami takai holo lo maki Amerika ho orere takai holo he waha a feitu uke o whai aki ho o mo businessi. Pa ke hau ke tangutu mai ko ke osi fakasesere osi pe ho fo inofo. Pea oa na ke toi manga tu koe ke compare yourself ke tangata e kita mo ya mo akiris pohiva. Iwi, ai puaka, ene pepe o vai lipstiki pe a kua fefine. Iwi, ho o nofo tala kua malolo e tangata e kia kokoen ke tu umai. Ka pau te tausio ke historia, he moeanga ko akilis pohiva. Siana na eanga whakatoki lalo. Anga lelei ki he kakai. Ne ikai hiki sia haa ne ngā ue. Na elea ene ngā ue o lawai ke te tala ngahi mea ene lava mea. He? Ne ikai ke ne kape i hataha. Ne ikai ke ne taaki hawhai ngā whamiri mo aiha me aloi. Ne ikai ke ne uki e kakai ke nau tānaki paanga. Pe te nau whakalere pisinisi ko uhinga ko no hake aki i atonga. Na he ikai te tausio ke historia o tangata eiki. Ka kua toki manga mai e skulu mutu wha ere kei sii. He, ri aki ene fanau o kai nau tolu he monga i whē mo whē alo fakakaikai i hiki ni mafuakawa koe kia ane fanau i Amerika ke mau ene pepa. He, ngahi vai mo e hāfua loi no hola. Se, koe pui tuan ko tiri la kong ne tala kong na tatau ko koe mo akilis pohiva. He? Manga mai o kape ta ake kakai ke nau mui o nau hange ko nau me irifia o mo whakasesere ke mo irifia ki ai he te mo mate ai o tua mo mana wahe ne kape ko ne kape mai mo ne whakairifia e make kape e mate atahai. Mo mui atu ke mo o ai na tau pehe po ke tau sio ko tau tano kan ke patoa fe ki ai tau pehe. Tau sia tu peke malanga mai koe mai mea ka Esita Smith. Tau os ilo ia tu pe tu unga ko wahano atamai pa tau pe o. And yet, she still had followers. She had a whole lot of followers. Ta tau tof pe tau talano ko ka Esita Smith.
mo e tau talanoa ko ni ko ka tilira siola a. Na ako tau ilo e tu pene tangutu mai fai ko ne polo kalama os pe ko pe o ka peta ake kakai ta aki mo loi mo me pe te fangaki i manu puna fangaki i fure he ua pe ko e hau nau tatau pe. He? Pako ne pe mai pe mo tāna ki paanga. Tau ai e mo o whakapulo ia ke pe ko o whakemasiva. Lele atu whangaki kakai ata mai kovi. Ia teu pe atu mo ata mai kovi mo whakaofa mo ata mai. Ho mo ave ho mo ui. Ave ho mo silini, ave ai mo ren mani, ave ai mo totongi ka, mo me agatuka mo tangutu pe o paku. Kai kata to tilila ia he tangutu o lomi he kasino. He kai pete mo poto. Ko ne osi atu pe koe ngai me at ki mua tala atu kai pete mo poto koena. Ha me hoko. Koe launga e fukakai kona ai koe mono ta koe naka kene totongi e fu mono i wanoa. Kai fai he tāna ki mono koe ave koe ki tonga ke mohe atu ki kau whanau ia koe ia ma te nau mono fo ou. Kai paku ka holo kakai ako kono kume nau silini. Tatau pe mai koe me akai, koe tala mai koe ngai container more tai me tau tano ko ki ai. More tai me tau tano ki ai ka o ko whakariri a peo he futaki ko ne mo meni ko ni. O i kai ke lava ia no fonoa ka ko ne hu mai pe ke hau tata aki pe ataha ka international. Kovi pelo toka se tita samai tiri la puaka o fu, he kai ke lava e koe o fai hapolo kalama, he kai ke lava fau haritio, whakalele haritio, he kai ke lava fai ha mea taha. You stick to coming and sit on your fat ass, pe ke hau whakamatala mai ai ke kakai e mea na e fau a koe e tu iwata, pa ke tu umai mho vare kukuata e lava ko pronounce whakalele lea whakapalangi, ma ripi mai o tangutu o fai hapolo kalama, pa ke lea whakatonga, moe ma ene ho mau mea ma ene he ka tai ho ore a whakapalangi. Ai hau kai ke lava pronounce mai mea. Whaka maa pe ai whakapehe. Pako mea ko mau pea tai kai ke tuke wha ngawe ake patoa. Na a pe mahe kakai koe. Foi toto atu e na e patoa. Whatupu ita. Na lele tala noa ke lele mea ke kako. Tala noa peo ke whehia ko whehia pako ke toi hanga awha puripuri e whehia. O ko whehia pe au i he alo a tech personolo holo ai kakai. He, who died and made her queen? Kene pehe e lere maia of she has a right ke lea ki a hai. Koe kakai vare pe hu whangai whangatapu kau whakasisere. O ku nau lea noa ia. Moe loto kovi moe loi o ku lahi. Loi o ku matolu. Musape ki ai ke taimgo se si o mai mo algo pai mai kone polo kalama. Lau pepa sesio pepa pe. Ai foi me. Sesio pepa pe. Ai foi me. Hala kene ilo e just no idea, no nothing. Whakariri ande te inofo. Alu o ava iho o moukakai. Tapna ke toi ava mai koe kataha international. Alu pe o ava ia o whaloto. Ko tok ostieni e mau pa e he si o he laivi ko e tahine ko na ko teine vai ko puna o tuku i mai ai homo tatau he ai o faloto mai o tuko ia ko ngahi foi kuri ka lo kuri re o ia ko e patoa ai ko not patoa ai kolopolo kai ke ko alo e tau tanoa ki ai ka tau whakafoki mai ki he tau ngahi mea ko ni ko tau hanaki at ko ki ai oku lahi ngai ngawe pe lahi pe mo ngai talanga whekau aki mo ngai mea ko nai hoko ko ni i he tai whemaria e kakai ki he lulutai kai pehe foko ki he tutu uni ko ni ai ki he kei hoko te COVID lahi kore a ngai whamiri na o shea ke ni he pesi ai ongo ki tamaihi o staka i murini e na ongo matua he ai kore una fukei iki au pito. He? Pea oku wai lewa a ngai tohi pea unau pehe pea nau kore ka nau tolu ke nau tohi anga tonu pea nau tolu ki he paremia. O kore ange ke whakaawa e pōtā o whenga i ke nau whakapoke nau tolu nau whaiwhai ko whakatumaha ki a nau tolu whakatumaha ki nau whanau. Pe ku kai ke nau whakakaukau i whenga mea ko ia kaha mea e hoko ke nau mo ui.
O mole ai enau mo ui. I don't wish that on nobody. Even o au ke pale mia o tonga. Ke alka whi tu upea mole a mo ui hata close ki ai. Pe kai ki lava ke na whi loa ki mawi. You don't wish that on anybody. Koe mea koe mate, koe mea whakaloloma, koe mawai pe koe ia tok whetaulau pe i tāni. O ka pau ke maon ke alki lai. Pe ka pau i kai koe alue ke te ato e foki. O ku tau fie mau, ke tau sio ki a whainga pure anga, o ku nau whai a whainga tutu uni, o ku nau ongo i a nau kakai. He? Lolo atu koe niu lailai ita mai ai kau pou pea ke he peki. Koe ke nau ita mena toka pe kape meka te au tahani ko kape ka nau tolu. Ko nau tohi me pena tota la mai ke tuko no lari a pohi vai ko pure anga ni ku sai. Ko pure anga ni nau whai e mea. According to them. Tulo. Ko pure anga pohi vai ko pe atu. Ka te mou hanga e motol mo sai e pe moto ke pure hataha ke taki hataha o ta e ofa. He une lohi aki e kakai. O mo sai e pe moto he loi. Pe ka paule o mo sai he loi. Pe te mau pe mau fua a mau tolu. O musa ia pe tono hono o mai kakai loi. Mai kakai ka ke nau o mai o whakalele whonua. Ka pauna e whai e po hiva tapu mo ia koe pale mia o tonga. Hangahi ngā ue ke te sio atu ku ata mai ki toa tau sio atu. That was a good move. O benefiti ai e kakai toko lahi mo ha. He te tau lea koe poini ia. We are a political movement. Pea o tau i tato koe patoa. O tau wanga he ngai whetu koni koko o tau nofwai. Konu silani o wea party ai leipa, pea ai moi party ai national. Ta tau mo Australia, koe party ai leipa, koe party ai national o mo ai whanga ki mini parties. Amerika lewa ko Democrat pea mo. Moi hafua. He, o kuhange koe e ai he toko lai, at the end of the day tau kei tonga ko toa pepe tau ha. Peka pau e whai he pāti koe, mo e nau whotutu kia pure anga o ai ha mea o kulelei. In some way, o ku te kei support pe neo, te kau ke pāti koe, ku te agree pe kita he koe unga koe ngai ngā ua kulelei. Lelei ke whonua, lelei ke kakai o e whonua. He, koe mea koe ke tau ilo, pe o ku ke peki. Pro monarch pe oku ke patoa. Ko ne whai pe ko he peki hangai ngāwe lelei mo ngai mea au lelei ke tau sia koe ki ai sai whaka ofa. O ton ke tau pe atu good job. He? Pe kono whai pe ko he patoa ha mea sai o ton ke nau commenders i he ngai mea ko ia ko tau whai ko lelei ma atonga whalufua. Ka aku ikai ke just for two my peko inga ke fai peha tau lau for the sake of being because you're a patoa and I'm a timi usu or I am a kingdom politics. Wai peka kai no sa epe na to he mea pehe. No sa epe na to rea ko inga ke tau lau pepa tau ai maha pe. And I'm not saying koe fault e kakai koe he wai pe tau kau patoa o nau tatau pe me nau foito o nau pehe pe me nau tolu. Let's not do that. O ko ston pe ke tau ko tau kakai kono ko no fo muri kono ko lai na Facebook a mo mea. O ston pe ke mo ila mea ko you're either for this party or you're for the other party. At the end of the day tau kei tonga ko toa pe. But we have to tau tu pe mo tau ngai conviction ke he. Pe ko fe mea ko tau tu ko e lele ye ho tau kakai pe lele ke ho tau kakai whakalukufua pe lele ke tau tolu. Mo tau ngahi hako, mo tau ngahi hako, mo tau ngahi hako. Ko iai, o kou tapoa ke mau tolu, ke mau kau mai i he ngahi tālanga whapolitikale koe ni i he online, not only on Facebook posts, ka ki i he letio when you do have time. Peka pau ke lava kau i he haua pongpongi from 6 to 10 in the morning. Nu silai me taimi atonga. Pea moe ngahi tālanga ngahi polokalama whapolitikare ko ulele ko he fiafi. If you make time ke kau atu ki ai
It'll be fantastic. E tau whanongo ki a ngai le o kehe mohanga hi opinion kehe. He kai ke tau lava learn mo tau iloha ngai mea ka pai ke tau share ngai mea kulahi. Ko iai o tau before tonight's live is finished. O ko fie whakamalo lahi ke tau poa te I he tuu whakataha. O ku mautala monua te ngai ngā ui ko tō pe mo hakanaki ki ai. Pea o ku mou whakawhiwhia I ki mautolu. I he osi ai tala noa o mahino. O kai ki atahi e mautolu e heke. Pe te mautoi o ke mou kau ke mea ai klaupolo. Pea tau taina pe klaupolo ke nau ai mai nau ki irisi. Ka ngai ko lau ku hange pe ki irisi e ko ia hafoi mea whakakatahe tu e taimini. So tau endai e tau note mo e tau ki tala noa ko he pōni. Pea ofa pe o ku ofa pe te mokau mai ki tune in ke kere a voice in the morning. Pea pe he ke ngai polo kalama ko he fiafi. Pea mo hu mai ki loto ke tau pe si o posi ke mo fia mari e ngai mea kong mo whakaukau ki ai politically mo hao tuku mai. You are free to post ke tuku maho post. Please don't come or share mai mea mamau taimi ko uinga pau ke share ke pe se fiha ko uinga so you can make money and whatever. That's not for the patoa pages. Ne kai ke ai upes patoa ia ko ha umea pehe. Ko mai ke whatu uaki mo a mama. It's for a political movement. So, tau ai ma ube ai mea whakatatau ki hono ai. Tara mo noa kia pongpongi. Have a good day tomorrow and sleep well tonight. Ka tau toki hoko atu kou ofat kia mou tolu. Pea o kou kore whamole atu I he kapa weha lea e toki tua. Pa kou kore whamole atu ka mou tolu. Ko e atunga pe ia ko e hawa mawhana ko pau ke pehe. But I hope you guys will only take the positive and leave the negative. Ofat ka mou tolu. Good night.